Abapolisi i Nairobi muri Kenya barashe ibyuka bijyana mu maso mu bigaragambyaga bata muri yombi barirwa muri mirongo. Ingabo zishinzwe umutekano zirirwa gufata abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko muri iyo myigaragambyo iyobowe n'urubyiruko. Ejo ku Cyumweru Chad yakoze amatora y'abadepite n'ay'abayobozi mu turere kugira ngo isoze imyaka 3 y'ubuyobozi bw'inzibacyuho bwa gisirikare. Amatora yitabiriwe n'abantu bake aho batavuga rumwe n'ubutegetsi basabye kuyadurumbanya kubera uburiganya bayavuzemo. Abimukira barenga 1.000 bageze mu kirwa cya Gran Canaria cya Esipanye. Icyo ni igice cy'abimukira barenga 1.000 baturutse muri Afurika bageze mu birwa by'Inyanja mu mpera z'Icyumweru bakoresheje amato. Ibikona byahindutse ibyonnyi muri Kenya ku buryo hari ubwoba ko byazangiza ubukungu bikanabangamira urusobe rw'ibinyabuzima byaho. Mu mpera z'Icyumweru Abanya-Nigeria bizihije ikizwi nk'igitaramo cy'agahebuzo cya Afurika, ibirori ngarukamwaka byitabirwa n'abantu baturuka mu bice bitandukanye bya Nigeria ndetse n'abahanzi bo mu mahanga.